Ćao ljudi, Ilija ovdje iz Put od uspeha. Ovo je kanal na YouTube koji je jedini kanal koji će vam pomoći da postanete najbolja verzija sebe u svakom delu svog života. I danas želim da pričam o jednom veoma važnom konceptu koji mislim da će vam pomoći, ne mislim nego sam sigurno 100% da je jedna od najvažnijih stvari u vašem životu, ali je isto tako stvar koju ne možete dobiti iz ničega spoljašnjeg, već morate nađeti u sebi. A to je samopouzdanje i vera u sebe, tačnije biti svoj heroj. Želio sam da vam predstavim ovaj koncept jer vi gledate ove naše videe i želite da postanete najbolja verzija sebe u svakom smislu svog života. Ali kada gledate ove naše videe, vi možete dobiti neku motivaciju od nas, možete dobiti neku varnicu koja će vam probuditi neki vid motivacije, ali ne možete dobiti veru u sebe, jer je to nešto što se nalazi unutar vas. Sada ću vam prvo reći zašto je to veoma važno, zašto je to jedna od najvažnijih stvari koja će vam trebati u životu, a onda ću vam reći kako to da postignete, kako da postignete tu veru u sebe. Prva stvar, zašto je veoma važna? Zato što morate da shvatite da vas niko neće u životu voleti nego što vi volite sebe. I niko nije više odgovoran za vaš život nego vi za svoj. Što smo već pričali u prošlim videima, da im mešali sada teme. Tako da bi vi mogli da kroz teška vremena, da bi mogli da prođete kroz ta teška vremena, vi morate da verujete u sebe. Znači, morate verovati da ste vi sposobni za to. Izgleda logično, tako? Jer ako ne verujete u sebe, ako podsvesno ne verujete u sebe, onda nikad nećete moći da postignete taj cilj. Sada, što se tiče samog samopouzdanja, postoje velike vrste samopouzdanja. Postoje ono čisto samopouzdanje koje neki ljudi isteknu svojim iskustvom. Naprimjer, ne znam, kada radiš nešto milion puta, kada pokušavaš, naprimjer, evo navešću fudbal, kada pimpuješ loptu. Na početku ne znaš da je pimpuješ, nemaš samopouzdanje. Kada vežbaš mjesec dana da je pimpuješ, imaš samopouzdanje da ćeš to uraditi jer si već uradio to. Ali, što se tiče uspeha, ti moraš da stekneš neko samopouzdanje koje je tu samo iz nekog razloga, nekako ne možeš da ga stekneš na osnovu nečega što si već uradio, nego moraš da imaš veru, bukvalno veru, definicija vere je da veruješ u nešto što se još nije dogodilo. To je ta definicija tog samopouzdanja i vere u sebe koju moraš da imaš. Sada ću vam reći malo o tome kako možeš da je ostvariš. Možda neki od vas čak ovde i imaju to samopouzdanje i već su ga stekli i to je sjajno, ali postoje neki ljudi koji nemaju tako veliko samopouzdanje i to je jedna od mnogo ključnih stvari koja ih sprečava da postignu taj glavni cilj. Sada ću vam reći kako da dođete do toga. Postoji jedna velika poslovica koja kaže: moraš da veruješ da si najbolji pre nego što si najbolji da bi bio najbolji. Koncept toga je da ti moraš da shvatiš da ti imaš potencijal da postigneš nešto neverovatno u životu. Jer svi mi kao osobe imamo taj potencijal. Mi svi možemo da postignemo nešto neverovatno. I samim tim što ti imaš taj potencijal i što ga svi posjedujemo, ti bi trebao da veruješ da ti možeš da uspeš. Ali čak nekim ljudima to nije dovoljno. Neki ljudi kažu: dobro, ja možda imam potencijal, ali ja nisam dovoljno jak da ostvarim taj potencijal. Sada ću vam dovesti još jedan koncept koji vam može veoma pomoći da dobijete to samopouzdanje. Većina ljudi nemaju samopouzdanje i to je moje lično mišljenje zbog toga što misle da ljudi koji su postigli više od njih, koji imaju više samopouzdanja, da su oni da oni imaju neka drugačija viđenja sveta, da su oni jači psihički, ali to u stvari nije toliko istina. Naprimjer, ne znam, najveće atlete na svetu kao Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ne znam, LeBron James, ili ako navedemo neke preduzetnike ili najbogatije ljude na svetu, naprimjer ako pomenemo Garyja Vaynerchuka, Tonija Robbinsa, neki od najboljih motivacionih govornika, ili ako pomenemo čak neke druge ljude kao što su poznati pevači, Justin Bieber, DJ Khaled i tako neki ljudi koji imaju mnogo para. Ljudi misle da ti ljudi imaju para zato što imaju to samopouzdanje i da oni to samopouzdanje nekako steknu sami od sebe, ali to nije istina. Morate da shvatite da ti svi ljudi imaju iste strahove koje imaš i ti. Iste strahove, čak možda i veće. I kada budeš shvatio da svaka osoba na ovoj planeti, da skoro svaka osoba na ovoj planeti ima iste strahove koje imaš i ti, ima iste sumnje koje imaš i ti, ali jednostavno prođi kroz njih, to će ti pomoći da napreduješ. Znači, jedina stvar koja možda tebi daje odskočnu dasku u odnosu na druge ljude, jedina stvar je to da ti veruješ u sebe pre drugih. Jer ako to uradiš, ti ćeš tu dobiti energiju, ti ćeš tu dobiti motivaciju, ti ćeš tu dobiti neku smirenost i smirenu energiju. Tako da sam želeo da vam predstavim taj koncept da kada god nisi siguran u sebe, kada god nemaš to samopouzdanje,
Samo moraš da shvatiš da smo mi svi ljudi i da svi imamo iste strahove i da se svaka osoba plaši. Sad ću vam predstaviti jedan koncept koji mislim da će vam mnogo bolje poboljšati ovu sliku koju sam vam predstavio i mislim da ćete mnogo bolje razumeti sam moj koncept ovog samopouzdanja. A to je, primjer, sjećate se kada ste ulazili u autobus nekada? Da li ste, na primjer, pomislili da kada uđete u autobus da svi ljudi gledaju baš šta vi radite? I da svi ljudi nekako gledaju koji ćete vi pokret da napravite, kako ćete sesti, pa ne znam, ako sedite, nema smete da se pomerite na neku stranu ili ne smete da se počešete negdje, zato što mislite da će neko da vas gleda ili tako nešto. Sada, kada malo bolje razmislite, svaka osoba ima to isto razmišljanje kao vi i svaka osoba ima tu istu nesigurnost, koliko god to čudno zvučalo. A reći ću vam zašto, zato što smo mi svi ljudi, kao što sam već rekao. Kada shvatite da svaka osoba ima taj koncept slabosti, samo neki ljudi to bolje prikrivaju, shvatit ćete da ne postoji razlog zašto ti ne bi mogao da veruješ u sebe i zašto ti nešto ne bi mogao da postigneš. I kada shvatiš da sve što ti postigneš u životu, sam ti utičeš na to, imat ćeš nevjerovatno samopouzdanje, jer ćeš shvatiti da ti odlučuješ o svemu, a ne nešto pored tebe. Ok, nadam se da vam se ovaj video mnogo dopao i mislim da sam vam mnogo pomogao da shvatite neke stvari, kako samopouzdanje funkcioniše i kako vera u sebe funkcioniše i mislim da je važno da shvatite zašto treba verovati u sebe, jer će vam to veoma pomoći u životu i mislim da ako ne shvatite, znači zapamtite ovo što ću vam reći, ako ne budete verovali u sebe, niko neće verovati u vas. Tako da, vi ste nevjerovatni i sve što želite da postignete, to je moguće. Ako samo dovoljno verujete, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Cause my train left the station, but it's a Brinks truck now. I switch up styles like I was dating Badu. It's common to hate on the truth. I'm carving my name on the roof of hip-hop, then breaking on through to the other side like Jim.